Nezapamćena tragedija dogodila se u mestu Tribistovo u opštini Posušje, gde je 8 mladih koji su slavili doček Nove godine preminulo od posljedica gušenja plinom, odnosno trovanja ugljen monoksidom. Svi preminuli su ista generacija rođena 2001. godine. Odgovor na pitanja da li su ovi mladi ljudi mogli biti spaseni, da li su mogli da prežive i šta je sve trebalo učiniti u medicinskom kontekstu, da je neko na vreme došao na vrata vikendice u kojoj je proslava održana, dao je dr. Nenad Karanović, anestezijolog za Slobodnu Dalmaciju. Da je neko naleteo u prvim trenutcima, kada je benzin počeo da truje ove mlade ljude i izvadio ih napolje, životi su mogli biti spaseni na svežem vazduhu. Da je samo neko otvorio prozore da bi provetrio sobu u kojoj je boravio. Cela ova tragična priča ne bi bila ovakva. Mediji pišu da je prozor bio otvoren, ali sigurno nedovoljno da u kontaminiranu prostoriju uđe potrebna količina vazduha za čišćenje, ugljen monoksida, objasnio je anestezijolog. Kako dalje naveo, umjesto kiseonika, krv je zauzeo ugljen monoksid i zbog toga je mozak ostao bez kiseonika, a kao rezultat toga nastupila je smrt. Teško je reći koliko je vremena trebalo da nastupi smrt. To je individualno pitanje, a to zavisi od zdravstvenog stanja osobe, godina, kondicije. Smrt se ne dešava kod istih istovremeno. Kod starijih i bolesnih, smrt zbog trovanja ugljen monoksidom će nastupiti pre, opisuje Karanović. Može i da kada se u selu loži vatra uz pomoć uglja, takve prostorije uvek treba provetravati, da uvek postoji cirkulacija čistog vazduha. Inače, u takvim slučajevima, trovanje ugljen monoksidom, smrt nastupi u roku od nekoliko minuta. Već smo pomenuli nekoliko faktora od kojih to zavisi. Vreme smrti zasigurno zavisi od količine ugljen monoksida koji se ispušta u prostoriju. Od toga koliko je velika. Naime, ako osoba ima 200 kubnih metara vazduha, u njoj je teže otrovati se nego u sobi od recimo 100 kubnih metara vazduha. Prokletstvo ugljen monoksida je u činjenici da je gaz bez mirisa, ukusa i nevidljiv. Ali ako je ugljen monoksid dolazio iz generatora, ta mladost je trebao da osjeti smrad benzina ili izduvnih gasova. Ako je generator radio na benzin, očigledno to nisu osjetili ili mu nisu pridavali značaj, kaže lekar. Da je neko ušao u tu kuću kada su tek počinjali da spavaju, jer su zaspali od ugljen monoksida i da ih je sve izneo na svež vazduh i da je samo otvorio prozore i napravio promaju, ta deca bi danas najvjerovatnije bila živa, kaže Karanović. Da, ali morali su da budu prebačeni u barakomoru najkasnije 45 minuta od trenutka pronalaska. Naravno, pre odlaska u barakomoru morali bi im pružiti prvu pomoć, reanimaciju, davanje kiseonika, ako je potrebno. Jedina uteha u ovom užasnom jezivom događaju, koji je nažalost obeležio sve te porodice, njihove živote i čitav ovaj kraj. Možda je u činjenici da deca nisu patila, nisu imala bolnu smrt. Umrli su i nesvesni šta se oko njih događa, osjećali su se umorno, jednostavno su zaspali, a zatim se ugušili, rekao je anestezijolog.